ndahibuka se abamenyesha amakuru ni mumenye ibihe ariko ni kera iyo wumvise umuntu avuga ngo wamubereye umugisha wamubereye icyitegererezo ni grâce yo ushoboye kubera abantu exemple ni imbaraga uhabwa n'Imana habe izo gahunda za training izo gahunda rero n'abana bacu yuko APOLINAIRE ashobora gushinga ishuri nk'ijya afite ubujumba cyane rwose cyane hano mu Rwanda yego ikintu nabwira abanyarwanda nuko batahusha akaryo batahusha iyi opportunity ntibagomba kuyihusha karibu rwose tuzagira ibihe byiza hamwe sije nayanditse je nayiririmbye gusa nkuko abandi bayiririmba ariko icyabaye nuko byabaye nk'ibintu bya mbere bibaye mu mateka yose ari nk'umwirabure kuririmba indirimbo nk'ijya guhagarara muri bijya ama stade ni ibintu bikorwa n'abantu babo cyane cyane abantu babahanga cyane bakomeye so ni yabaye nk'iteka Imana yanteye cyabaye nk'ikintu gihindura amateka y'icyo gihugu kubona umuntu w'umumigrant aje mu gihugu kitari ciwe atavukiye hama ugaca ufata the lead kuri icyo kintu cyabaye ikintu cyiza cyane. Apotre APOLINAIRE ikaze mu Rwanda kandi nanone. Merci beaucoup. Waherukaga mu Rwanda ryari mu buryo bw'ibitarama pana cya kindi cyo kwa Masasu. Ndahibuka se abamenyesha amakuru ni mumenye ibihe ariko ni kera. Twibazaga Rwanda Gospel Festival in Rwanda. Hari ishusho y'igitaramo yenda kijya kibi Burundi kijya gusa nk'i Rwanda Gospel cyane. Kiba ryari kiba cyitwa ngo iki? Cyitwa Burundi Himbaza Festival. Ni igitaramo ngarukamwaka gihuza aba artiste ba gospel benshi kiba gihuza abo mwita basaza abatama kigahuza n'aba jeune bariko baremerja muri gospel biba ari byiza cyane kandi n'umugisha kubera ko stage yihuriye ko abatama n'abajeune no kuvuga ngo hari guha agaciro guhesha agaciro igikorwa Imana yaduhamagariye kandi kwerekana ubumwe ko kigomba gukorwa mu bumwe si byo gusa abatanguye kera bagomba gutegura generation nshasha. Urebye ubona APOLINAIRE uri navuga ko uri mfura mu baramyi dufite muri kano karere kubera ko abenshi iyo tubajije abahanzi batubwira ko bakenshi kuramya babyigiye kuri wowe urabaza akavuga ngo APOLINAIRE indirimbo zawe hano mu Rwanda mu mashitimu menshi nizo baramisha abakwigiraho avuga ko nge naganira naye mambwira ko uri mu bantu batumye aza mu guhanga iyo wumvise nk'umuntu w'umuhanzi nka Aime n'abandi benshi dufite mu Rwanda buzi bavuga ngo ni wowe twigiraho ibyo biguhiye ishusho y'umuziki dufite mu myaka 30 cyangwa 5 iri imbere ubona bigezeho ugereranyije naho mwatangiriye naho mugezaho natubwire kuri abo bahanzi nyine bakwigiraho. Iyo témoignage impa gushima Imana intera gushima Imana no kurushaho kwicisha bugufi kubera ko iyo wumvise umuntu avuga ngo wamubereye umugisha wamubereye icyitegererezo ni grâce yo ushoboye kubera abantu exemple ni imbaraga uhabwa n'Imana. Shoboye kuraba mu myaka iri imbere
bintera kubona ko hari icyizere gikomeye cyane ko mu myaka 5, 10, 20, 50 umuzika wa gospel uzaba uri ku rugero rukomeye cyane. Kuri icyo cyizere Apollinaire, yes. tumaze iminsi tubona ku mbuga nkoranyambaga zawe n'iza live center utoza, ufata umwanya wo gutoza abaririmbyi cyane cyane abaramyi kuba umuririmbyi nyawe wuzuye umwuka wera. Mu by'ukuri abaririmbyi hano barabikeneye. Hari gahunda waba ufite yo kubasha kwigisha gutraininga abaririmbyi ba gospel hano? Gahunda turayifise kubera ko ibyo mubona hano byatanguriye kuri iyo step. Tuza hano bwa mbere abantu ntibumva style, ntibumva n'umutima, cyari ikintu gishasha kubera ko mu Kirundi tuvuga ngo umuhini mushasha utera amababa. N'ikinyarwanda no. Icyo twatangiye, ibyo mubona hano ni resultat y'iyo projet cyangwa se igitekerezo twagize cyo kwigisha. Bike twari tuzi icyo gihe, twari dufite umuhate wo kubyigisha abandi. Ubu nabageze kuri rwego ugereranyije n'intumbero wari ufite, biri kuri rwego? Ni urwego navuga ko rushimishije, ariko urugendo ruracyari rurerure kuko haracyari byinshi byo kwiga. Apotre, namenye amakuru ko sindareza gusubiza mugenzi wawe. Yes, gahunda irakomeza yo kwigisha kubera ko kuramya no guhimbaza ni ikintu kirenze, kiri beyond kuririmba, kiri beyond umuzika. Development y'umuzika ni kimwe, ariko gutahura cyangwa se kudefinisa praise and worship, kuramya no guhimbaza ni kindi kigomba gutangirwa amahugurwa. Tugomba kwicara tukakora evaluation, urugendo tugenze, aho tugeze, aho tugomba gushika. Rero uwo n'umwitwarariko, ni susi dufite umwigisha wese agomba kugira yo kureba imbere cyane kugira ngo habe izo gahunda za training. Izo gahunda rero zira n'abana bacu yuko Apollinaire ashobora gushinga ishuri nk'ijya afite ubujumba cyane rwose, cyane hano mu Rwanda. Yego. Apotre, namenye amakuru ko Shemeza Worship Music Church wazanye ubwo nyine ndabivuga uko nawe urabigorora uko. Okay, ni Shemeza Music. Shemeza Music Temple. No. Shemeza Music. Arakano ka Temple nabonye muri church. Temple ubugiye kuri side ya Ageze church muri rusange. Okay, yes. Ariko hari minister cyangwa se icyo mwakwita worship team, umwihariko abakora iyo ministry ya mu buryo bwa muzika no kuyobora abantu muri natohoje ko hari itsinda rinini mwazanye rizaza ku munsi w'ejo riciye mu Kirundo rikambukira Inemba. Abantu ku cyumweru bitege ko Shemeza Music from Burundi izaba irimo gukora ibintu bidasanzwe muri camp ya Kigali mu gitaramo watumiwemo nk'umuhanzi na David n'abandi. Ndumva langage y'umutangazamakuru by'ukuri twiteguye gusavinga. Abo barahari bo none barahari kandi biteguye gukora ibintu byiza hamwe tuzashobozwa n'Imana. Dusoza niki ubwira abanyarwanda aka kanya kuba ugeze mu Rwanda, niki kikuri ku mutima, niki unababwira ku gitaramo? Ikintu nabwira abanyarwanda nuko batahusha akaryo, batahusha iyi opportunity, ntibagomba kuyihusha. Karibu rwose, tuzagira ibihe byiza hamwe, tuzishima mu Mana, kandi twari tunakumburanye. Turabakumbuye kandi turazi, nanjye ndazi ko mwari mudukumbuye. Tuzabona ibihe byiza byo kuramya no guhimbaza hamwe. Ukiboneye invitation wabyakiriye ute? Wumvise ute mu mutima wabyakiriye? Washoboye ntabwo wanje gusa nunani bitewe wenda na gahunda ndende wari ufite? Ntazo nsanze mfite kubera ko
izo ngeso zo kunanizanya kunaniza bene data barimo gukorera Imana nkuko ndimo gukorera Imana barimo gukorera igihugu cyabo nkuko nanjye ndimo kugikorera ntabwo nabananiza numvise nishimye kandi numvise nkumbuye kuba muri bihe byo guhuramya. Tubonye madamu wawe madamu Jeannette mama Pasteur tuzamubona kuri stage nawe aririmba ku cyumweru. Umuramyi mwiza n'umuramyi mwiza tubareke mu rubuke ariko twavugana na David akantu gato mbere yo twakira David. Wiyumva gute umwigishwa watoje mukaba muri kugendana iki gihe ariwe David wamuvuga dukeneye ubwo muri kumwe ugira icyo umuvugaho David icyo wamubonyeho kugira ngo nabandi babyumvireho ko it's an honor ni shema ni cyubahiro ni cyubahiro ni numugisha kuba turi kumwe numwe mu bigishwa hari gihe umwigisha atoza abantu bamwe bakamunaniza abandi ntibakore ibyo batojwe numwe yakiriye umutima mu minsi ya mbere akunda Imana kandi yitaba umuhamagaro kandi ajya mu nzira Imana imushakamo yakira umutima kandi agira n'umwete wo gukorera Imana nkuko yabimbonyeho niyo mpamvu arimo kubera umugisha amahanga kandi niyo mpamvu u Rwanda uyu munsi rushobora kuvuga ngo David turamukeneye nkuko ibindi bihugu bishobora kuvuga ngo twarumvise David wamutoje twarumvise David umwete n'umugisha ari kubera abantu niyo mpamvu rero ni honneur. I'm proud of him kandi ndizera ko muzagira ibihe byiza. No, one question please. One question? Okay. Yes. Hari abantu benshi bakuzi. Okay. Sorry, hari abantu benshi bakuzi, hari n'abenshi batakuzi mu Rwanda. N'abandi bazi indirimbo zawe ariko batazi uwo ari we. Ushobora kutubwira short biography but musically. Wow, that's a long story. Very short. Okay. Cut it short. From where? Where you started? 1995 ono. Yeah, 1995 ntabwo ariho natangiriye. I started before. Like 1987. Yeah. So 88 nahuye na David Nick Dev wamenyekanye muri ibi bihugu wamenyekanye mu Rwanda 1992 mpura na David Apotre David Pasteur niwe Imana yakoresheje mu kunsunika watahuye umuhamagaro wanje aransengera Imana iramushoboza acira inzira umuhamagaro wanje ndakura ngera ku byo ngezeho uyu munsi ariko by'ukuri natangiye kuririmba nshiga muri primaire niho natangiye kumenya impano indimo ku ishuri nkajya ngorana nteze ibibazo mwigisha yasohotse nkadirimbisha abanyeshuri mwigisha yagaruka akankubita ariko ntabwo nigeze mbiheba so ndashima Imana rero ku bw'itorero y'u Burundi ryashoboye kwakira impano yanjye maze kwisobanukirwa menya ko ntari umukozi w'u Burundi gusa ikindi gihugu cyari hafi yanjye rwari u Rwanda byari byoroshye kwambuka umupaka nyuma y'intambara nazana team kuko twumva hari message dufitiye u Rwanda tugomba guhoza abanyarwanda tugomba kuza mu itorero tugakora ibitaramo tukigisha abantu ibyo Imana yari imaze kutugezaho tubiha u Rwanda rurabyakira itorero ry'u Rwanda rirabyakira tubona abanyarwanda batanguye kwishima nyuma y'ibibazo bitandukanye bahuye nabyo navuga ko Imana yadushoboje rero gutanga contribution igihe ubuyobozi
bwarimo kuvuga ngo hagaruka ubuzima mu Rwanda ku rwego rwacu rero nka gospel n'abakozi b'Imana natwe Imana yadukoresheje ibyo yashoboye kudukoresha turayishima. Okay, for the beginning byaba ari byiza ugatangira na introduction yawe ukanatwibwira kuntu watangiye music. Nitwa David Nduwimana, nkaba ndi Murundi, nkaba nakuriye mu muryango w'abana 7, abahungu 5 n'abakobwa 2, nkaba navuye mu muryango w'abakristo, banje n'umupastori, hama nkaba natangiye kuririmba mfite imyaka 7 muri Sunday school, hama duhura na APOLINAIRE mfite imyaka 12 13, niyo natangiye nayo nahuye nayo niyo muntu wa mbere yampaye stage, kuba nshobora guhagarara, hama afata risk yo kunyemerera tangiye gukorana. Twagiye mu Rwanda inshuro nyinshi cyane dukora ibikorane muri life center, n'iryo shigiro twakuriyemo. Hama indirimbo ya mbere nasohoye yari Yesu ni wewe nizigira, indirimbo yakunze cyane muri 2010 2011 2012. Hama ni album ni wewe nizigira niyo twabikoreyemo. Hama album ya kabiri twakoze irimo indirimbo yitwa ndazi kushobora gukora ibirenzi byo nsaba. Hama bitanja muri Australia kuva muri 2013, niyo twabanje gukora ibikorwa by'Imana hariya. Ikindi nkaba narize umuziki ibijanye na songwriting, music business na copyright, na live performance. So ni ibintu nize bijanye no gufasha abantu, n'ikintu kijanye na music directing, kwandika indirimbo cyangwa kwandika amanote, ufasha abantu gukora music in level, international level. Hama nisanga ninjiye muri music industry in Australia gukora ibikorwa bitandukanye mu mastage atandukanye, nkaba nk'umu music director muri icyo gihugu nyene. Nkaba maze imyaka 10, nkaba nagarutse kwa kabiri uheze niyo nashikiye Bujumbura. Amakuru mfite nuko indirimbo y'igihugu yo muri Australia niwe wayiririmbye, niwe wayanditse indirimbo y'igihugu yo muri Australia? Sije nayanditse, je nayiririmbye gusa nkuko abandi bayiririmba, ariko icyabaye nuko byabaye nk'ibintu bya mbere bibaye mu mateka ya Australia nk'umwirabure kuririmba indirimbo nk'ijya guhagarara muri bijya y'amastade. Ni ibintu bikorwa n'abantu babo cyane cyane abantu b'abahanga cyane bakomeye. So ni yabaye nk'iteka Imana yanteye, cyabaye nk'ikintu gihindura amateka y'icyo gihugu, kubona umuntu w'umwimika aje mu gihugu kitari ciwe atavukiye, hama ugacufata the lead kuri icyo kintu, cyabaye ikintu cyiza cyane. Navuga ko Australia bayifashe mu muziki, noneho tubwire mu buryo noneho bwa music na n'insengero zaho. Nzi ko habaye abazungu cyane, usengera mu rusengero rw'abazungu gusa? Ni urusengero rw'abazungu gusa, nicyo n'imibabure jenyene. Ni ishengero ry'abantu 1000, nkaba ndi mirabure jenyene, nkaba ndi mu music director w'iryo shengero. Barakwemera, ubona ubuhanga bwawe batabukemanga ko hari abagira n'irondaruhu, ubimanaging ute? Niba baranyemera kuko namaze imyaka 5 ndabikora. Nkaba ndongoye umugwi w'abantu 35 babaririmbye n'abamuziciens n'abandi 10 bakora ibya sound system na production mu buryo bwose. Uburyo bw'amafaranga bikugejeje kuki? Twavuga ko uri umuntu muri urwo rusengero rw'abantu 1000, umuntu umwe w'umwirabura, noneho ubayobora, twavuga ko uri umukire muri urwo rusengero. Sinzi ubukiri kuvuga, ndazi ko amafaranga ndi kuvuga amafaranga ubushobozi mu byose. Amafaranga Bibiri ivuga ngo udakora ntakajye. Rero iyo ukora umusaruro uraza, ariko ibintu by'ubukire ntabyo nibaza. Ariko icyo nzi ndazi ko igikorwa cyose umuntu akora kiramwinjiriza akaba. Ndashaka ko ubwira abantu ba gospel bazi ko ibintu bidashobora gutunga abantu, bazi ko hari ugiye ari kubikora gusa just kugira ngo tubikore ngo umuntu w'Imana, bagatekereza ko bari bujye mu bindi bakabivanga, bigatuma batabikora neza mu buryo buri professionnel. Nihe message watanga ibintu biragabura? Okay, ikintu cya mbere novuga n'ubwa mbere no gufata igikorwa cyawe, nta mwuga udakiza niko tuvuga mu Kirundi. Uko wabikora kose, ariko ushoboye gufata ikintu cyose ukora ukagiha agaciro, ukagikora ku rwego ushaka kwibona mu myaka 10 5 cyangwa 10 iri imbere, nibaza nta kintu na kimwe kidashaka kugohesha
kubaho neza. David uyumvute muri kino gitaramo cya Alex yateguye na Alex Dusabe ugiye guhuriramo n'abantu bakomeye ariko noneho by'umwihariko ugahurira na papa wawe kuri stage. Je guhuriraho na APOLINAIRE akaba ari we muvyeyi wanje, guhuriraho na Alex Dusabe, guhuriraho na Aime, guhuriraho na Prosper n'abandi bose niteka kuko abanyarwanda n'abarundi twama dukorana kandi nibuka Alex ampamagara tuvugana kuri iki kintu twavuganye ibintu byinshi cyane twibutsanya ibya kera kandi ndazi ko iki ni igihe cyo guhemuka je nabona ko ari igihe cha restoration kandi sinivyo gusa ni ndabibona nka revolution ni igihe cyo kuzana a new sound ni igihe cyo kuzana gutangura kwagura tukazana n'ubuhinga twakuye mu bihugu bitandukanye tubuzana kugira ngo dushobore kwerekana new generation iyo ibintu biko biragenda ku giciro cy'Imana. Hari ikintu wavuze wize kandi numva nakubazaho kandi numva cyagirira akamaro akarere wakomotsemo. Ibyo wize bya copyright music director ni kihe kintu nawe ushobora kuzakora nk'uko nawe wafashwe na APOLINAIRE nuvuga ngo ibyo wagiye gutanga wabivanye kwa APOLINAIRE nawe hari ibyo uvanye hari uri kwiga hari kandi biri gufasha navuga abazungu benshi uretse wo mwirabura gusa so niki uri gutegura gufasha abantu bagukunda nko mu Rwanda no mu Burundi. Ikintu ndiko ndategura kuza hari nk'umugwi dufise uzoza mu mwaka uza tuzokorana nabo rero kubijanye n'ivyo jewe nshaka kuba narize nibaza ko tuzoronka imyanya tubitegure neza si kubaririmbye gusa n'abakora business abafise ama companies ama organizations tukabereka ingene dushobora gukorana kuko ni ibintu nibaza ko nimba uyu munsi ibihugu byo hanze biteye imbere nuko habaye kumvikana habaye kwicara hasi abantu bakaganira so ibintu bijyana na music business ingene bikorwa copywriting canke live performances ivyo byose ko umuntu yobikora canke sinivyo gusa na songwriting ni ikintu gikomeye cyane gituma ushobora kwenteresa abantu ibikorwa byawe canke bigatuma ugira umusaruro ibintu bikagenda. Nici uhereza power muri talent yawe ni gospel cyangwa artist? Ni gospel. Yeah. Correct. Wabisobanura kubera iki gospel? Igituma ari gospel nuko niyo identite yanje ndi umuntu yakiye Yesu nk'umwami n'umukiza wiwe ndamuha ubuzima bwanje ndamwemera ko nzomukorera kuko naronse ama deals atandukanye y'abantu bansaba gukora bitandukanye ariko kubwa Kristo nakiriye kubwa Kristo we yatanze ubuzima bwiwe ku bwanje ico nokora sikindi nanje ni gushikana ubuzima bwanje nk'igitambo canke ikimazi. Mu ndirimbo zawe nihe iri favorite kuri wowe? Your favorite creature zose ziri favorite. But one song is my favorite song. Ni ndirimbo natanguriyeko. Yesu ni wowe nizigira. Niyo ndirimbo ifite amateka menshi, ifite na background. Nibaza ko niyo yabaye the beginning of where I am today. Okay. Thank you so much. Abanyarwanda bitege kwinjira mu bihe byiza byo guhembuka no guhura na Yesu kandi bitege no kwiga ikindi kintu gishasha nkuko natugize kwiga ikintu gishasha kuri bo. Correct.